Schubor na geschlem jong nausan hima. Jinge jong ki pajba ke basyong haki kapun bat ke jela asam kalane naki bun snem hadu mentaru hak jinge kren bat ki nong elam snong jong kato kat ni kisnong hak kaput bat ke jela asam kila penpau ba ke jinge ke baki yakendu kala pensertok si kadai yaki ka jing bombiang ka boarding haki snong ki tau hakaba nakleng jongki kila yathu ba menta lajan saus nem kila susong dum klem ka boarding hanrei la suyo i tang yakipos kiba kila penyeng susu kila yutu ro baka day house nem arhajar khatpra ba kila yo ya ka boarding kataru tang kemba sita yo hanrei ka bay boarding pan kapoi da kipau hajar rengka bat nadu utei usnem hadu menta kini kisnong kila syong dum biang klem don ka boarding habai dai bet kalenti ka sengken kini kinong elam snong kila yatu baka surok na siang ter hadu amdu bigat kabadon kumba katlai kilometer ai kalajan kelak klau hakaba kinyut kinyer kiplang na klau kilapur syadu syapdeng jong ka surok namar nadu balashna ya kani ka surok nakaliang jong katanat PWD klempa iki masterol ban penkut ya kirut kikiar jong katai ka surok bat kani kalapen julor ya ketai kesurok tang haki kendiat por kajinghe kebaki ya kendo kalapen long ya kinong yelam snong jong kisnong baper hakaput banlek ujor sya ke MPSO bat nakaliang jong kani kaseng kaladawa ya kesorkar jela lang baki tenat baper baki dai ban shimkia mardor kalor kitai kijinghe kiba kipajba kiba syong basa ha kitai kitany kiya kendo na kum urang masnong na prang ingi ki song snong seni ini than jungi namar ba ka yistom ka sorok naum siang hadu amdu bikat ka sorok la complete contractor tangba ka disingkin ka sorok pat lalong kurum ki junggol ki klau namar badon kam menta ki nong tre mbak arngut kadaw ngila ke jing stom kai liwan ru stom namar cross ki kaliru mlongchu namar kadaw ke ngila karpat ngikum girang besnong song snong ki sarkar lepdiang kat kumbajing kren jungi sawai pat ngila sing stom kalai ru nadu pa kalika pos kabyang hi tangba hadu menta myo sai adum menta nadu wan rang hadu menta ladum myo ban chai hang no man myo ban chai kadaw ngila song longo tengi kat kumba jing seu jungi te pila priang ya ka jing kren jungi ta ke ngila kapat ya pi government ke sarkar lepdiang ya ka jing kren jungi saguwei pat kini ka bordar jungi ke jingking ru dekat kumba jing kular u MLA badun borom jungi hadu menta pat poisna te kat kumba jing kren jung u ka pediang u laong dengan pej ngala pej jaga jingking jung pi aka bordar kamtam ngala pej dengan repair no yaga ka jinglut kalong ka junga kumta pila kular te yaga jingking kamtam stom namar ki briuru kin hap katno sin namar bada kali bike kila hap dak bicycle ru kila hap tamta ngila kren lengkot blesibun. So I am the secretary of Amdubikat village. So in this area only, so
So regarding of some problem it's there in our village, in our this Umsiang circle. So first of all, I want to tell three. It's very problem. First of all, this road from Umsiang to till Amdubikhat, 13 kilometers is there. So already the contractor also it's constructed completely only. Then till 5 years he have to look. No master road, nothing is there. So the road also almostly it's jungle only now. So that only we cannot able to cross the road also properly. So for that purpose only, for the government only, just I request to look properly. And second of all, I want to tell about the electricity. Almostly from the election time onwards, still now, we are not getting any electricity. So very problem and very problem only. So then only I request for the electricity person and for the engineer and subdivision Nongpo in electricity office. If you will help us, then it is very good. And third of all, we are staying in border area only. This Amdubikhat bridge. So all of us we are crossing. So if they will look this bridge, it is good. So then only I'll demand that bridge also. Layo ka jing ujur, nakinusong sinong siya niya po bitahin Umsiang circle. Jing jungki kilapan pau hakaseng jungi kami Meghalaya People Social Organization. De menta kasengi wan yuk kejat siya bat ngiwan kami ya kani kajaka siya bat ngi syam shisha babon kijing baki lap nakaliang jungki pajba. De kamtam halor kani ka electricity halor kani ka light haba kiwan I connection nado usnem arhajar khatra hakapor election but hado kat menta pada ka connection kamdon te ka ni ka boarding kiyo tang kumba tang arsi laisni te hadian kapoi ka bill kapoi di nyaw hajar kispo hajar khatar hajar na benta kata ka tang sitayo rumdon te kisam jing shisha namar hado kat mentaru kani ka boarding kamdon hakasinong jongki te kata sakawai ru habangi wan ya kani kalenti nang tay na po Umsiang hadu na po hang ni hapo Amdubigan ngisyam baka surok kalong kaba red bat kaba kemha bat ka syamjingjar sisya ba kini kali banya pas naka silyang sa silyang te ni sengolongo namar ba syano kija kini ki master rule namar ba surok kala tap de kinyud bat kamdon jakatang banyat kali ban kan pas kini kali te nalor ka sengjungi ni sngokia sibun ya kani namar kamtam kini ki border area shani ki syamjing shisha but kamtam ru kini ki MLA scheme ki baki yo ki habang itip na ki pajba ki on bakam don kata ka MLA scheme shani ka area shani sipo border area te ni kerpat ya ka government but ni dawaru ba kadai banle na benta kani ka sinong kamtam kini ki border area kamtam na benta ka light ka department concern ka MECL subdivision Nongpo kadai banwan page bat kadai banwan I boarding no kini kinong sinong shani kenang ba kajing jungki ba kinyo sok namar ba kamtam kiladon ki kena school ru ki balik school ki don kamban pulikon te ngikepat bat dawa ya ka MECL Nongpo subdivision ba kinwan page ya kani bat kinle no ikakam kapadon kam bardon halor kani ka jingkiang ru kaba yaso ka ni ka Meghalaya bat kani ka Assam te kadai ka hap ha ka jong ka border scheme te kani ru ki ut ba namar ba man ha kani ki thu kini ginong sinong shani ba kidon shphongot ki brio ki ba cross ka tu ka jingkiang ki hap shapo bat ki laman saw ki lait na kayap te nga kerpat na ka government jong ka Meghalaya ba kanwan snaya kani ka jingkiang kanang ba ngimdum du ya ki mensim bakor do jungi